nas nazad, evo nas sa novim videom, a evo nas i u mjesecu ljubavi, to jest u drugom mjesecu, mjesecu kad je Valentinovo. Svi znamo da je ovaj mjesec uvijek pun srca, uvijek je pun medvjedića, uvijek je pun nekih crvenih detalja i stvari, pa je tako i kod nas. Kod nas uvijek bude cvjećarnica onako dosta crvena, medvjedičasta i srsasta. A svi koji ne znate gdje ćete naručiti cvijeće za Valentinovo, tu smo mi, Cvjećarnica Florista. Ukucate na Instagram, na Face, vidite kompletnu našu ponudu. Imamo jako puno balona, imamo jako puno medvjedića, cvjetnih dekora, poklon paketa. Žene, morate znati da nije samo Valentinovo vama, nego i muškarcima, to jest dečkima isto Valentinovo, tako da i to možete naći kod nas, neke muške poklon pakete. Nego, danas ću ja s vama slagati ovdje neke poklon pakete sa medvjedićima, neke ruže, nešto ćemo već zajedno raditi ovdje. Ono što ću prvo raditi s vama je jedan poklon paket sa medvjedićima i sa čokoladicama. Treba će mi spužva. Izrezat ćemo rugove zato što su mi višak. Uzet ćemo našu posudu i staviti unutra da vidimo koliko trebamo odrezati. Izvaditi. Odrezati višak i zalijepiti ovaj dio sa vrućim pištoljem, to jest sa silikonom unutar posude. Malo ga pritisniti i to je upravo to. Vrlo brzo bude gotovo. Ovako mi ide. E sad, ono s čim ja uvijek počinjem je medvjedić, ali uzet ćemo recimo ovoga, stavit ćemo ga tu, uzet ćemo jednog nižeg, stavit ćemo ga tu, uzet ćemo još jednog nižeg, stavit ćemo ga tu. Radim ovako zato što je meni ovako zgodnije da ja vidim šta radim. Poslije ću ukrenuti vama da vidite šta i kako radim. Ali ono zašto u stvari snimam je to da mi pričamo o nekim mitovima za Valentinovo. Pa ćemo tako i krenuti sa prvim mitom. Zapravo ne znam da li ste znali, ali najstariji mit, to jest najstarija legenda o Valentinovu dolazi iz Rima. E sad, počinje priča tako što je, kad je naša religija kršćanstvo zapravo, kada je bilo relativno mlada religija, kad se nije još znalo nešto puno o samoj religiji, postojao je biskup Valentin i postojao je car Klaudije I ili Klaudio I, koji je zabranio svim biskupima da rade obred vjenčanja i da ne vjenčaju mlade muškarce, zato što je smatrao da ako se mladi muškarci vjenčaju neće biti spremni, sposobni, neće željeti i dobro odrađivati svoje dužnosti ukoliko dođe do rata. Ali se biskup Valentin zapravo oglušio na tu zapovjed i radio je tajna vjenčanja i tajne obrede svih mladih muškaraca koji su to željeli, dok ga nisu uhvatili 14.2. i bacili u tamnicu kada je zapravo i pogubljen, i zbog toga mi radimo i obilježavamo dan zaljubljenih 14.2. tako da možemo biti zahvalni zapravo biskupu Valentinu koji je evo to radio i spajao ljude bez obzira što je to bilo zabranjeno. Iskreno meni je nekako zanimljiva ta priča, sad koliko ima istine u tome ne znam. Kažem, mit i legenda, ja sam izvor našao na internetu, ali mislim da je onako dosta zanimljivo pa i lijepo. Postoji još jedna, sad da li je isto to legenda ili mit, to ne znam, ali postoji još jedna stvar gdje se zapravo prve čestitke za Valentinovo datiraju još iz srednjeg vijeka i prve čestitke su zapravo poslane iz Engleske i iz Škotske, što je onako dosta kao vrlo zanimljivo. Sad postoje tu još neke stvari koje je onako možda zanimljivo za spomenuti, a to je da postoje legende gdje su se u sredini srednjeg vijeka
ženama darivale haljine, to jest komad odjeće i ostavljale na pragu. I ako ona pristane, to jest ako uzme taj komad odjeće, to znači da je pristala na svadbu. To jest na udaju. Meni je onako malo... Ok, ali dobro. Ok, ovaj boksić smo završili, njemu još samo ide negdje naprijed jedna mašnica crvena. I što se tiče ovog boksa sa medvjedićima, skroz je zanimljiv, skroz je sladak. Ništa pretjerano, a opet mislim da kad bi se nekom poklonilo da bi onako baš neko bio jako sretan. Mi smo cvjećarnica gdje ljubav ne poznaje granice i gdje svako treba voliti onoga koga smatra da može i treba voljeti. Smatram da u ljubavi nema granica i ne postoje prepreke gdje bih trebao nekoga manje voliti ili ne voljeti ili osuđivati zato što neko voli ovoga ili onoga. Tako da evo, ljudi, volite se bez obzira na sve, volite se i uživajte u svom životu koliko god želite. Napravimo mašnicu, odrežemo i stavimo u boksić i naš boks je kompletno završen, to jest ovaj mali slatki poklon paketić je skroz gotov. Ne znam kako vam se sviđa, pišite, ja mislim da je skroz slatko. Napravit ćemo još jedan takav. Smatramo da želimo. Da medvjedići najljepše stoje, evo. Nema prevelike mudrosti kako se medvjedići stavljaju. Mi ih stavljamo ja ih stavljam po osobnom nahođenju kako mi dođe, evo, nema pravila. Ono o čemu sam još bio pričao na samom početku videa je bilo to da je Valentinovo dan zaljubljenih. I da Valentinovo nije ženski dan i dan žena, nego dan zaljubljenih gdje isto tako i žene, to jest cure bi trebale, to jest bi bilo lijepo da daruju i svog muškarca. Tako da mislim da bi žene trebale u ovom slučaju isto malo poraditi na tome, osim što, da me ne shvatite sad žene krivo, ali osim što bi trebale očekivati neki poklon i biti tužne ili aha, meni moj dečko ili muž nije donio ružu za Valentinovo, pa okej. Mislim, zapitaj se koliko si puta ti njemu donijela livenku piva za Valentinovo, recimo. Pretpostavljam da jako malo žena to radi i da očekuju samo oni neko cvijeće, a morate znati da to nije dan žena, nego je to dan zaljubljenih kad trebate možda i vi njima nešto pokloniti, ako ništa drugo. Ja znam da će se sad možda naći neke žene koje će reći da, ali mi njima svaki dan kuhamo, ne znam, peremo i oni vama pomognu i muškarci vama pomognu kad vam treba promijeniti žarulju ili nešto. Ako ćemo već tako gledati, onda bi se to išlo u nedogled ko je kome šta više napravio. Mislim da to ne trebamo tako raditi, nego da trebamo gledati da je to dan zaljubljenih i da svako treba biti podjednako ispoštovan i dobiti barem čokoladu ili ružu, ne znam, na primjer. Tako da u ponudi imamo i muške boksove, tako da, drage cure, ako niste znale, dođite kod nas i svom dečku za Valentinovo kupite isto poklon. Možete mu kupiti evo ovako nešto s medvjedićima, zašto ne? A vi muškarci nemojte se iznenaditi ako dobijete cvijeće za Valentinovo i nemojte ga odbiti zato što, kao što sam rekao, ovo je dan zaljubljenih, a ne dan žena. I još jedan boks sa medvjedićima je gotov i mislim da će to za ovaj video biti to. Odradili smo šta smo imali, napravili smo boks koji smo imali. Ispričao sam vam neke mitove, završim ovaj boks, svežemo mašnicu. Stavimo mašnicu i naš medvjedić boks je gotov.
ljudi, pišite mi u komentar kako vam se sviđa, kako vam se sviđa ovaj valentinovski video, možda je bio nešto kraći, ali evo, bar smo ga spomenuli. Pretplatite se na YouTube kanal, u opisu vam piše sve, gdje nas još možete pronaći, to jest gdje me još možete pronaći. Ostavite neki komentar, lajkajte video i vidimo se u sljedećem videu. Ćao!